Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Sinchi punllakunapipish samari tukunchikmi. Kay punllakuna kawsanaka tukuypimi yallatik sinchipish amsallapish hina tukushka. Kayka mana chashnachu ñukanchik llaqtallapi, politikapi, kullkipi, llaqtakunapura makanakuy, wañuchik unquytapishmi chimbapurana tukushkanchik. Tukuy kaykunami tapuykunata, manchayta, kayamincha hawa imata mana yachanamanpish apan. Chaymi ñukanchiktaka imata mana rurashpa chaypi sakirina yui mishanata nin. Kayshina yuyakun punllakunapimi mandak Dioska ñukanchiktaka Salmo 37 wan animachishpa sinchiyachin. Wakin yuykunata rikushun. Kashkata rurajka mandak Diospimi samarin. Chika Diosmi paypak sinchiyachikka. Kay pachapika mana kashkata rurashkawanmi kallarin. Kayta kunashkawan. Millaykunamantaka ama yallitik phiñarinkichu. Millayta rurajkunapaktaka imata ama munarinkichikchu. Ñukanchiktaka animachinmi mandak Diospi shunkumanta krichun. Mandak Diospi shunkuta churashpa imatapish allita ruraylla. Chashnami kikin llaqtapi sumakta kawsanki. Shinallatak paypi shuyanatami yuyachin. Mandak Diospi shunkuta churashpa upallaylla. Pay imatapish nichun shuyaylla. Millayta rurajkuna alli kawsaqta rikushpapish ama llakirichu. Llaki sinchi punllakunapika yallitik sustarinatami yachanchik. Imakunapish illay kallarikpi. Shinapish tukuy horasmi mandak Dioska imatapish kushpa katishka, cuidashpapish katishka. Verso 19 nin, llaki punllakunapipish mana pingay tukuchun sakingachu. Yarikay punllakunapipish wiksapaqtatami karanga. Kashkata rurajkunataka mandak Diosmi cuidan. Shuk alli yaya paypak wawakunata cuidakshina. Chaymi salmistaka imata mana manchashpa nirka ñukaka ñami yuyajkani. Shinakaqpipish kashkata rurajta Dios shitashkataka wamra pachamanta kunankama manataq uyashkanichu. Paypak wawakuna mikunata mañashpa puriktapish manataq rikushkanichu. Diosta mana riqsi gentikunaka paykunapaq krinataka imakunapish ratu chingarikllakunapimi churankuna. Chashnakaqpipish krikka Diospimi shuyan. Shinallatak paymantami sumaq kawsayta tukuy allikunatapish imata mana manchashpa kawsanatapish chaskin. Verso 9 pinin, millaykunaka chingachishka kangakunami, ashtawanpish mandak Diosta shuyaqkunami kikin llaqtata hapinkakuna. Shuktaqkuna mana kashkata ruraqpipish ñukanchikka imashina kanatami kunan. Verso 8 pinin, phiñarinata sakilla, phiñayuyay mishachun ama sakinkichu. Phiñalla purikushpaka ñataq ima millayta rurankiman. Kashkatataq mana ruraqta rikushpapish ñukanchik shunkutaka ima mapamanta fichashun. Shinallatak ministiqkunata llakinata amataq sakishun. Verso 26 nin, tukuy kawsaypimi llakishpa pimanpish mañachinlla. Paypak wawakunapish bendiciashka kankami. Ñukanchik allitaq kanaka Diospimi kan. Kutin kayshinami ñukanchik testimonioka shuktaqkunata Diosman kuchuyachinka. Ima llaki punllakunapi kay ratullatik kawsakushpaka yuyaypi charishun. Imashina punllakunapipish yaya Diospaq makipimi kanchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.